weje bubulo, weje bubu, weje kafu, kokwita mado, woko. Fofo mavo, weje bubu, weje na kafu kafu, weje na subo subo. Mekaya tema no tere wo nkumeo, ne wo ya me yeva. Akpeno fofo, akpeno de wo huwasi kene kodi, e vio Kristo be hu kene kodi. Choyomi va on todo cube. Akpena la bena wonu banu paklo nu metio. Wa menu veve nu mevayo. Ne bena ne mi ese ipe gbela mi megba sedio. E la bena e gbela enye hohogbe. Mi etegoko. Fofo. Mi meva article gbegbo. Nous caillons à Megbeto, à Tema, on a Megbeto Noviao. Yehowa, Umlodi Bena, et nous, si à nous là, et fofo, dipo, fofo lagbo. Mia ben ko le tio. Mia ben ko le tio. Abele ke zino tiatila, ne ma mia ben lo le tio même. De kukunao bon mia benumblani na demi tora le globo de sia deme na le chinami e na nami agbe no de dodo yo kene ja wole mia fa agbe me akpe no de doyo yo ta akpe no de wa me gbono nota ni chobubu now. Le Jésus-Christ ben come. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais tu veux bien le Salomo à la fin des cas, lui à sièclelia mais. Oui. Psaume 119. Oh magbe, Yesu bo magbe, agbe nala, agbe menye, bo magbe, Yesu bo magbe, agbe na, agbe menye. Bo magbe, ao, Yesu bo magbe, ao, agbe nala, agbe menye, bo magbe, Yesu bo magbe, ao, agbe nala. Salomo à la fin des cas, il y a Asiekelia, Ukui, Blavevon Aton, Psaume 119, verset 25. Nyeluvo lede anigban Boagbem lewo nyalanu. Nyeluvo lede anigban Boagbem lewo nyalanu. Alléluia. Non vieux. Edi là le Christo me alors ne o le bloc Christo be nyala e chakana gaple choti alors ne mi gbegbe sebena o le bloc Christo o le yo Christo ben kokola e chakana plena choti
T'étais là, à me guider au glonabe. Ne n'y a me leva chochi. Ne n'y a me gueule chochi de me cola. Evo. Ta ne ediedia ne o imau nya glope. Eye mau nya glola to mau pa amenu veveme. Le tona Ameke le mau nya sembena ele bena na chowa be blibo kata ple udi ana Yesu la edo na ebe o e ma me we ho me le choti me dina ha me wona ya hallelujah for que le mau be tadodo nu mela e meke Kristo nava anigbaji la subo ha meole alo medaje subo ha meole le yuda to be konu nu ha ntochala subo ha popo alo groupe religieux onani farisito plenovia o katan o noani e imame eye ameyo ke o me jesi Yehowa yuda to be mawo ha wa be subo onani ta chokaka blema e ke me Mama va amegbeto ple mau domela didi abena ya imaubo ya chankagba ple maula ele amegbeto me hallelujah ta amegbeto jina monu vovovovo ne menyicho subo ntido mewa lanyecho tamebubu benuo enu mekuku ple vivivo be yo atem a chakagba ple mauma ike yo mara choibo alléluia le siatae o le vedie eye o va sima ou dibena wo don e fiadoda alléluia eyae le Yohanes be agbaleme eta blave miaklena la afima Jean chapitre 20 Yohanes be agbale ta blave pukui Blatonvon de Kélia. Jean chapitre 20, verset 31. Alléluia. Mio katami la afima. Mio katami miakle. Yohanes be agbale tablave. Pukui Blatonvon de Kélia. Que Wonglo esiao di bena miaho ase bena Yesu yenye Kristo mau vila eye bena ne mie hwesela miakpo akpe le yepen kome me de kuku amedala te le français na mia alléluia amérique clé nous sesere ne kpo français ane clé na mi. Elle avait mis un français torse, bon le mien de me. Allô? Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Alléluia. Maudo jesinane le amegbetome. Maudo jesi eye wo gledari bena ne miedu atiku cheche ya la nkaela jo ekuke nyaku. Alléluia. Ta chokaka blemala nane boule amegbetome. Yikenyi akpe. Amegbetola yepe afike wano akpela yenye maume yenye kachacha menono bakle mau abele ike akpa matema noani le afu godola nene cho akpa vidare afuta doma hiala no agbe miniti neno nyemenyo gafuporeka gafupove edola te no agbe kan kekereka hafa alo medajea doma nyemenyo matema daje falo mi corriger elle a te no agbe nkekereka matema no nkekereka doma hinga fupureka gafupove elle a benane le yasime garomoa na kobe egale agbe fogake agbe mala
Et il me keme le atia fume. Fi ke odu ebe wano. Ye wano akpe. Le lame semo tala. Ne ovire konka. Afa. Alléluia. Mi kpobena. Eke kia gale di imla. Tchala ne Biblia me mi la bro amono agbe. Et puis à la fin, 500 ans, 600 ans, 700 ans. Vous regardez les yédi là, na korabe elle didi. Kakabado David robe game. Edidi. Oglona kokoko bena espérance de vie le Togo là, na ntuo là, elle est non. 65, 70. Ntuo edidi na vire nyon wo ina na 70 ans na là. Alléluia. Venez le pont que omere. Dans la nécrologie, amenez tona 65 ou 70 mentio. 55, 56, 60 tombent sous la bombe. Alléluia. Novio, et nous ma, dokoye, oni nane ke va djena le gota. Et kui ke mi va ponabo, oh, amem gavalewa. Et quoi va me ou? Alléluia. Biblia be nyati ya kuku ya le vevie. Leti atae Kristo bovava meni choti vava. Meni choti vava. Meni be une assemblée de Dieu, mais une catholique, mais une ministère sur le roc. Eh bien, on le dit bena. Mia encore. Mia hoe assez. Be Yesu la e ya inimeka. Kristo maupe vila eye to eya ma hosemela miakonko ape ta hosebe ape nonoya hosebe kachacha ya la ye la na bena akbea wa dolinuka. Écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Eye non le glo, non le fon pocho agbeble kunti la novio. Ameyo ke ne na to nyate fe na ogbogbo. Na to nyate fe na do kiola. Eye maula venu na pobe. Enu yo ke ite wona efe tonwe ya imega tele wo mu. Nane le jojo. Nane le jojo. Ebe omule di bena ne mi hoe di sela. Enu yo kata omlo dadi da tado dinwa ni bena mi akhle. Eye mi a onko. Mi a hoe di se. Kakare jine sunya si bena Kristo la Yesu la yenyin ko. Kristo. Yenyi afeto. Nyati ya levevie. Nyati ya levevie. Nemie se ngonglo ngong voga kene me podo kyonyi ene nglo bebe na eya mae akpeleo eya me ya noye akpela suisio la na tema no gbogbo me choti nyate pe choti me va kachacha ma no Kristo dum eya ameyo ke parce que eyi me ke kuvala mawuye la akberasi. Alléluia. Ne amea akbemele mola enyinu kuku alo ta ameyo ke monje gbogbo me be nu onti la watima onko watima séparer ame abe luvo to ra rebe nti enti ogbona be ameyo ke wuname alo enti Yesu to na merobe na mingavona ameike la tem a wunti na o alo ameike la tem a wuluvo eye wa onko wa twe afugbere jotala me amerola mse ikele wasila elle a bena agbeme la me amola watima va nous encore à séparer ame aben tina ko ebe luvo. Alléluia. Ta ne me kwegbo benyi bena agbe ale meo eye agbe ale titimo la na ko bena ne le vulnérable eye nous yo katane le wo ma o le vulnérable agbe a ye dona mi abe do me agbe a ye dona mi abe son de peu agbe a ye lado enu yo katane le wo me meni chochio meni hare me no
Kristo bagbe. Hallelujah. Eye kafie agbe ane wa no asi o e na no didim de mela elebe nane ne jo. Elebe na kwegbo be na ne tegogo ameike agbe le silame agbe ale meovo agbe enyi Kristo ne le lobe na ne nye iba fetola agbe agede meo vo fifia elebe na untona na do ejesi. Hallelujah. Na do ejesi eye na kamesusu ya ne no asi obena ne do ejesi be igale kpo kuchechere yo kemenyi agbebe kucheche ola ene be na do ejesi la globin ko matron ate akova agbe atila bo agbe tila nyi Yesu. Hallelujah. Lesiata le Yakobo be nu hoholona hameala Yakobo be agbale enelia. Yakobo est anelia, sorry. Jacques chapitre 4. Yakobo est anelia. Miakle chokukui André lia choi ewolia di. Alléluia. Nyokatami la fima. Ebe eya unti mi bobo miadokyo de maute ke mi titre de abosaunu eye wasi le miagbo mi tede maunu eye wa tede miamu mi klo miape asio mi nouveau lao eye mi wo miape jiwo kokwe mi jime fe susulao. Alléluia. Pourquoi enyilie ma mia notele afima. Ebe eya unti mi bobo mi adokyo le maute ke mi titre de abosan eye wasi le miagbo enya sese. Alléluia. Ebe onglonu yo di bena atene wasunyasi. Vogake Yakobo le nyare glom bena nane yoke atem anabena to gbo bena agbea ne do esekpo to gbo be ne gede mekpo vogake na tem abuda chegbo aloma devina ola Yakobo le nanu nti asiton wodi ele bena gba na onkao na bobodo kyo de maute maune peremianchi maune peremianchi to berale ti o maglobe Yesu perentinye ebe bobodo kyo de maunte eye na onko na chitre de abosan eye wasi le miagbo evegola mi tede maunu eye wa tede mianu. Alléluia. Fi amedibe ma kasinti vevie. Alléluia. Mi tede Kristo. Mi tede Kristo. Eya cho dimeke. Echo dimeke. Echo dimeke. Ne on tonne nyabena fi ke melela. No be one tere amerentia. Menyi bena one zonva na vagogo ameolo. Alléluia. Ame ame veola telewa no no ba lovoa. Wa be di onka. Terato wa no no boda. Alléluia. Am kwari toto na mao. Fi ke mele fifiare. Oh Yesu. Perentini. Nyemele muadio. Me de kukunao. Me de kukunao nyemele muadio. Atonya tepena Yesu. Atonya tepena Yesu. Et dia ça ne va pas. Ça ne va pas. Eh bien, mi tede ma honti. Novio. Et di là. Eh bien, ne bobo do kyo na ma ou. Enu ike jona yenyi bena. Mi dana sikpo akpaya. Mi jo vek pona satana be ube tasia. E titre rentinye. Be ya umla.
Et ya où? Novi ya où? Novio. Et que mi ya tok be dodora me gloyo bentinya. Satan a bien be Job. Bena me de ne tok pas de ya. Novio fi que mi le fifi a mawe tok pas do milo. Sérieusement. Sérieusement. Et be dodora ke matema do gbera ke ye pototoma e wala be dodora we be dodora na bena wo vo samli pia. Ela no mfofum de tefo. Wa me yo ke me dona gbera ori. Ela be mawa nka be nyo etonyu ne to vilation e de via me le bu me le onyu ade. Dana glo be me ganyi vio. Wa na no la tenabe nko e patotoma ela gba. Alléluia. Ta ele gbogbombe na mi bobo mi arokio na mao. Bobo rokio na mao. Mi tede maunti. E di amo bien na benade maum le fio. Be nyem le senti mawo. Ene mi va choti ami m senti na mawo. Atema no eme. Voilà que enyaka Bible ale glo. Me kero la va ma ubo. Onto owela onko. Atire maunti. Bible abe nya onye nyatefe. Ego menyi me maji kie deja oye ma ula terenti o. Principe a enyi bena ne onto le dio me ne globe mawu ya la gbe. Eye o nglodi bena enye tepe do na ameyo ke onanko. O die il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de ceux qui le cherchent comment? Diligemment. Et c'est à l'ébénané le gbe terenti kola a onkao a terebo. Ne le gbe chodio me ke globe maudele menya megbeto mi po ana be yi mo me nyonua obe nyonua efime le sio e yo be yi mo me la mau fe gbe me gale Israelo mau fa me anto cha nku gbane e viao nsia nu chaka nono me ma me nyonu ma fa gbedo ko me le benade fi kai Israel pe ma wale o Israel pe ma wi ke yira Israel nyonu o fi kai o le o me dibe ma jesi nye ha me dibe ma dogo gbakple eye wo cho azikpe na nyi be egbe ade Israel pe ma wi a nye ha ma jesi. Novio Eli me do gberare ta boa Eli baba le onko be nyonu ya ahanawa nyonu ya ahanawa ahajawo nyonu ame bidio nyonu ame cho ajre cho pene o me dakoku de be ma oba me nyelu voye me le dele nyi ma o benkume. Alléluia. Egbela egbeto egbenyo yalo egbenyo atike o nu katanyo pone mau ikele nye Yehowa me perenti wa novinye. Alléluia. Ne mau ikele difo me perenti wa jojroe fondi to nye bena Christo to ola babe maître spirituel. Alléluia. Me Seigneur et vovona. Voilà nemi Seigneur mola. Me ga obena na cho dokiobe Christo to kawe ni maître le po maître spirituel. No vigne. Ba me ke le titre nous là ne boru kidinye. Alléluia. Poporo kiona mao. Te gogo mao. Et aleke na tem ate gogo mao egble le edi yame ebena nko ne wonko ukwi enyilia mi tede maunu eye wa tede mianu mi klom ya fe asio mi nouveau lao eye mi wo mi ape diwo kokwe mi di me ve susulao mi jesi mi abenu blanu mi jesi mi abenu blanu tonyenye eye mi fakoni eye mi favi mina miape nu koko na trozu konyi faha eye miape dijo na trozu modede to
Mi bobo mi aɖokuiwo ɖe anyi le aƒetɔ la ŋkume eye wòakɔ mi ɖe dzi. Alléluia. Nɔviwo, Mawu nekpe ɖe mia ŋuti. Míaƒe gbɔgbɔme, míaƒe dziwo netrɔ. Míatɔ geɖewo, nɔvi ɖewo nɔ kuxe ɖewo ɖem fiam. Eye nɔvi ɖewo hã, womele mía dome o. Edzia nɔnɔme sese ɖe me wonɔna. Vɔ gake, ale yi ke woate ɖe Mawu ŋutia, ezɔa dɔ. Vɔna nɔnɔme sese me, aganɔ bia, amu. Alléluia. Agblɔ be ŋkɔ, ne wofa vi hã wɔna ŋkɔ. Kpɔa nu. Alléluia. Enua dzo le suo vɔ. Eyi me ke Mawu ƒe gbɔgbɔ la va di la be ele be ne wòatrɔ. Ta ebe mi klɔ miabe asiwo. Mi wɔ miabe dzime yiwo ke nyi dzime ve la woazu kɔkɔe. Mi va aƒetɔ la gbɔ eye aƒetɔ la xɔ mi. Nɔviwo gbɔgbɔme sewoe. Gbɔgbɔme sewoe. Be ame sia ame ke ayɔ Yesu be ŋkɔ la woawɔ nuka nɛ o. Woaɖe. Ta Satana la kpɔe gbɔ bena le nɔnɔme ma me la ebe ŋkɔ. Minya bena eveawo do alo ŋutɔ bena eku teƒe yia enyo ŋkɔ. Glotu. Parce que des fois hafi na dogo le nɔnɔme ɖewo mea ele bena veve sese ɖe ne va ɖe dzime nɔ na gblɔ be ai meɖo la to le me. Meɖo la to le me. Ame ɖewo zi ɖeka ko ge le school me dzesi ame ɖewo míawo katã mi school la zi ɖeka ye ko ge le school. Yo fa vi kaka yo ke tutu adati ma. Novio, Amérique me gato ŋuti le wabe school be circuit me kaka opa. Elle avait encore bébé ce sema là et on a né les effets d'ime. Wa Amérique la gay. Voilà glo au passé à et beau. Ok, à chapé. Alléluia. Amemala nko e ya be rutina yin nko be banoge. Alléluia. Le nous blanu tomé abe fomene abe duko ene en tant que nation tata mi me va bon abe nous blanu be non me kame ya mi le 60 ans et à ton timi ko indépendance conduite etc. entre parenthèses. Bon. Hein? Conduite etc. Donc pour la conduite, nous avons un scanner à problème. Mais on en a des qui n'ont pas. Donc on y a d'abord le chef de solidarship. Bon, c'est bon. Vogakere. Enyo vogakere gakame mi lava globe au. Nyabe duyade gakame mi atio. Gakame mi atio. Alléluia. Eye nous ike anabe mau la tegogo ame abe dometode novio me kanui en mantie mi kwa Davida. Alléluia. Eye le Salomon psaume 51 ntuma glonyade le afima nous ike la nabe me kanono me ike me ame aleo me kanu ike me ame atomlo e jide le ike mau matem agbe popo la yenyi bena ame atrove document ame a seveve ame ale glone document nono me ale me do la toleme mi pon Ninive obena cho fiadi kakava sere mekao anle mesiame o onko o tinu do mi matema dunu le nya amore obe kubana
mi matema duno mi matema notio mi abalon ma notio mi abe amerike ma kande kentio Yehowa fa menu veve. Alléluia. Gado mola ehiana. Gado mo ehiana. Enu ike gagble na nu anyi bena enu gan ike gagble na nu le gbogbo me ba gbe ntinye bena ma prendre responsabilité ou. Minya eya nyi satana be enu gan de ike o chok gle na ne do be agble ame ne wone wa. Ame ma prendre responsabilité ou. C'est vrai, de coup fofo nye e nya jore mi adome. Allô? Mi échanger propos. Allô? Vois, américain la globo, nkeo e droit qu'elle est si be baba pompona mneno. Vois au chane jako. Nyamenya mi no agbon. E nous jo, kaka nous blevo. Ne owo en tant que maouvi me prendre responsabilité ou là. Ah. Mato le me bereo. À prendre responsabilité ni be novia e sentalentine. E wonu barakudom. Elle a tenu Christ toye. Elle a tenu Amérique le gbo. Elle a tenu même Christ toyo. E nu baraike o la. O ha me jadanwo. Ta o cha ne gere gbegbele me. Tifia me kero la prendre responsabilité. Enye. Ma prendre responsabilité de Tony. Et dit là, ah mais on me dit là prendre responsabilité de que. Mais ouais, bon fille que me va les gars, ne me les filles gars, eye. Matem a tous les mecs bédo. Amedoa ou galé accuser wato, mais wato hey, Jesus. Alléluia. Novio, vos Samuel qui on tort de Kaila tui. On tort de Kaila tui. Maune don semi. Maune don semi. Maune don semi. Maune don semi. Mais glonia na nyento do kunye. Elle avait edi a surtout. Mia ameyo que le dumia son tort. Et manina satana ba entre se sedento. Mais qu'est-ce que c'est n'agbeon? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Minya gbe alors. Oh, nem le nyona moa. Eye me le perentinho. Alléluia. Eye me le perentinho là. Me le perentinho da signer cadare. Alléluia. E ben nyere kega kpato ha Yehowa. Masubo. Maune peremianchi. Nono metatare no ani epe amaton e anyemenya mi jesi nono mete oyone be prayer de quoi ma war room très bien. Alléluia. Nyangare no film mamea enya sese yo blo. Eye ekpori ale ike le fumemela ne amede me le o ebe dodasi o la me gomi ni bena o chara globe ebe ke mbele o kwa nke la don pona nya ame nkamori nchamwe ke matemu ele be amede ne note le yesuta ye pa menu veve o me povo ye pa menu veve o me povo ye pa menu veve o me povo me povo le yesuta me fait guan la trova ma on est peremianti miakle pour Salomo 51 et bla ton voreke yema pukwi oui Andrelia bla à ton voreke psaume 51 verset 17.
Elle est à 19 et allons. Alléluia. Verset 19. Ameyo kedo wegbe. Vosao na mau wonye gbogbo. Si wo tede ani mau ma dovlo digbagban si tugulao. Yemenya be mi pe le français mon frère Paul. Je ne sais pas si c'est le 19 ou le 10. C'est le 17 en français. OK, Clénami mia quoi? Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Alléluia. Alléluia. Maune peremiachi. Maune peremiachi. Eyani enyati sesere. Nous kanti amo tina ndonaro. Mi kobe blema obo takpanya. Ocho sako. O bobodo kwirani. Ela bena nane do la jole diame. Yike le gbogbommela maumatem adovlo. Maumatem agbe pokpo. Nano jona. Ta na mere le tim do. Inketi ta ele amere le tim do la gbogbomme be mse ela bena gbogbomme be hia mela matem ano insensible na edike wonka. Yike boboero kyo. Yike tero kuleto. Yike le veve se semo. Alléluia. Ta ne na tede maunu be agbe ane gede meo. Alors ne va doué jesibe ah ça ne va pas. Et le bena nou ya ne jola be ah. Atrobova. 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 Alléluia. Eye enu ya la hatie wa vamela eton kao enu yo kenele sesem. Environnement ikemenele. Enyayo kenele sesem. Alléluia. Timaye menona d'accord kudo ameyo ke glanabe évangile de prospérité. Timaye atem agbelemu lema. Alléluia. Elle bena gado mela mau fe nyane na bena onko. Veve se na be aw. Nou kaimao. Medolatro. Vanenyi me gbesi agbe. Oh praise the Lord, maula yira. Oh la yovode, o la ho visa, o la honia. Gakame na banya bena ibe doa pladaka o jerero na ibo. Matemanya. Alléluia. Nipo e o blanabe soukli be nou blena la mentia, c'est la même chose spirituellement. Garo moa ele bena na dunko enu veve ama veve o dogbotui enu yo kela na bena abio yo kele o laku. Alléluia. Voilà ni bena soukli oh c'est doux quoi oh kakana va quoi oh. Alléluia. Et dit que boborani e kanu ika mede wo. Alléluia. Mais quand nous y camere ameacha kudo me mauye eteni pasteur eteni ameke de do confiance redi edia ne le kachacha me kulma wa na bia do kube ne mau soke yade question de ka kenya va bia na do kinyewa ne o soke o yade nka enti o la bi ma soke o soke na da silinti na kpan koma o aw ncham jago nchare ye me segbe o ye nu yo va le jo. Chame dafo ya kede chweke. Timae ne tegugu maul. Alléluia. Alléluia. Nyaga klena ne komiakba Salomo egbiami le Salomo mesubon. Salomo à la fareka Andrelia psaume 107. Alléluia. Onye bedodora be Salomo seseo. Alléluia. Salomo à la fareka Andrelia psaume 107. Mida bena Yehowa ela bena efe domenyo eye fe amenu veveli tegbe. Amesio Yehowa de la neglo alea. Amesio de le kakame eye wo pe wo ofo wo nufu cho anyigba odi cho hejefe cho etorefe cho anyihe cho bledie la.
Autre mot le gbedi kple gbedadaƒo afi si mɔ mele eye womekpɔ du si me woanɔ o. Dɔ kple tsikɔ wo nutewo ƒe luʋɔwo nu le wo me tete tukui adelia nɔvinye Sefia tete wodo ɣli na Yehowa le woƒe hiãwo me. Eɖe wo tso woƒe xaxawo me. Ekplɔ wo to mɔtata dzi ne woayi du si me woanɔ la me. Hallelujah. Nagatem axle dzi vɔ gake medi be miaxle kukui ewolia. Wo bɔbɔ nɔ viviti kple blukɔ tsiɖitsiɖi me eye wo bɔ ƒã wo ɖe hiã kple game elabena kukui 11 wose to ɖe Mawu ƒe nyawo nu eye wodo vlo dziƒoʋĩtɔ la ƒe aɖaŋuɖeɖe ale be wòtsɔ hiãkame bɔbɔ woƒe dzi ɖe anyi. Womu yaa ke xɔnametɔ ɖeke meli o. Tete wodo ɣli na Yehowa le woƒe hiãwo me eye wòɖe wo tso woƒe xaxa me. Eɖe wo tso viviti kple blukɔ tsiɖitsiɖi me eye wòtsɔ woƒe gawo eye wòtso woƒe gawo. Woawo ne de akpe na Yehowa le eƒe amenuveve kple eƒe nukunu siwo wòwɔ na amegbetɔviwo la ta. Elabena egba akɔbligbowo eye wòfli gayibɔ kple gametiwo. Hallelujah. Nɔviwo, menyi pastor ɖeke ŋuti wole nu ƒom ɖo lo. Menyi prophète, menyi mesiamina ɖeke o. Wobe ŋkɔ ame siwo wɔ ŋkɔ wole blukɔ me. Wobe ŋkɔ wogbe toɖoɖo Yehowa ƒe gbe. Mikpɔ Biblia mesina mi na nya o. Biblia megblɔ bena wowɔ nyuia ye wova ti nɔnɔme ma me o. Wobe ŋkɔ wogbe toɖoɖo Mawu ƒe gbe. Womewɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖowo dzi o. Eye conséquence anyi bena wova ti viviti me, wova ti gaxɔ me. Wo gake le yema me la, wowɔ nu ka o. Wodo ɣli na Yehowa. Hallelujah. Nenane yi ke ɖevi ɖe la wola tsɔna ɖevi abe kesinɔnu ene la, ye nyi be woafia ale yi ke wodona ɣli na Yehowa, ale yi ke wodona nu ɖe Yehowa ŋuti. Nɔvi, ne nu ma le asiwò la, agbo aɖeke manɔ te ɖe ŋkɔ na o. Ebe wodo ɣli na Yehowa eye woɖe wo to ɖa le woƒe xaxawo me. Nublanuitɔe nyi bena ne nu sesewo le dzɔ ɖa, enu yi ke mi meɖo la wɔ la ye mi va wɔna. Ne ƒomea le atake la, ne olieu be miabɔ ɖe dzu ado ɣli na Yehowa la, ame sia ame dzina be mekae nyi re, mekae wɔe be gba we. Ne nuwo mele yi le hamea me nyuie ɖo la, wola gblɔ pastor wa srɔ̃ ku aviwo, ame ko wo nyi pastor. Alléluia. Ya tuli na Yehowa. Tuli na Yehowa. Menyi chɔtsi o, menyi ontɔ ɖokui o me eɣli ma enyi na vevesese aɖe be dzi la trɔ na ma wo be Yehowa kpɔ nublanui na mi. Ne na ɖe mi. Kpɔ nublanui na mi. Ne na ɖe mi. Kpɔ nublanui na mi. Ne na ɖe mi. Kpɔ nublanui na mi. Mi me wɔe nyuie o. Kpɔ nublanui na mi. Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti. Ne míanɔ Kristo me, yeƒe agbe la ne zɔ le mía me. 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 Nɔviwo, medo gbe ɖa ɖe ɖeviwo ta. Ava ke míatɔwo wɔ 40 ans, 50 ans, kaka 17 ans, quoi. Ava ma va le etanɔvɔ. Alléluia. Enuwo le yedzi le gble ɖe dzi. Tamia kpɔ be tsaka, enu barabara wo le dzɔ. Ele veve ɖe be na ɖeviwo to kaka vi feme la ne nya Yehowa ƒe ŋkɔ.
Nenya Yehowa fenko. Nenya Yehowa fenko. Nyo ya mi o mi abe dodasi. Nya chokoti anamao. Eye ametiti ha novinye. Mgbaglobe ube itasinye wa esronye alo ao. Do lina Yehowa. Trodenchi choke panko Yehowa. Be ne nye boy wa chola. Ma chonye mo aiduti na Yehowa. Ma chonye nko atare Yehowa ti. Ale me kapo me ike me metolo. Amero wa obe o abandonné. Elle avait obe yobe pour me là. Ah. Mi kwa me ike ma utona be dollar voin. Amérois, ils ont abandonné juste parce que oui, famille, mais c'est fini, c'est fini. Alléluia. Minamia titre mia dogbera. Odi chodare afeto la benkume to ne bene do ne kpere nchi ne yefe tiko ne wi ne yefe do ne wi ne na ibe hose ne wa yi de to le eya KRISTO me. Yes. Oh yes. Ne tona nyonu ike Samaria nyonu mabena mau mele afide kreo mele Yerusalem be subola yo kenye mau fofola le didimla ameyo ke asubwe le nyate feple bogbome. Majesty, Dodora to oluvomeke oh majesty yama oh majesty tone benek berenchi dizi bene ya jesi si wale ke inye vivila. Nous tuare glonabena, je viens pour restaurer notre amitié. Je viens pour restaurer. Mais va be ma va dro nyegba pli obe kachachado. Enye davo. Nane tikone gawum. Nane eglitutu ya mega notele menyo mega notele
titi nye o. Nyɔnuwo ne dzesi o. Ŋutsuwo ne dzesi o. Titiwo ne dzesi o. Ɖeviwo ne dzesi o. Bebe yiwo ke le dɔmehãwo ne dzesi o. Obena adzo kaka nɔ abe ƒodome ke la Samson la yɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe. Kristo ɖe ɖokuiwo fia mi. Mesia me ne dzesi. Woŋlɔ ɖi bena tous tes enfants viwo katã la nyi Yehowa ƒe nusrɔ̃lawo seront disciples de l'Éternel. Kplɔ mi to tɔƒe dzɔdzɔe. Tsɔ dzimetrɔtrɔ be amenuveve ya tsɔ bla ali dzi na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Tsɔ ameɖokui bɔbɔ ƒe gbɔgbɔ ya tsɔ de ƒome ɖe sia ɖe me. Tsɔ de haƒoƒo ɖe sia ɖe me. Tsɔ de nɔviwo dome. Nya ɖeke meli yi ke womate agblɔ akpɔta nɛ o. Ŋutifafa ƒe gbɔgbɔ. Ŋutifafa ƒe gbɔgbɔ. Ɖekawɔwɔ le Kristo me. Bena dɔyɔyɔ ne woava le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Miedo gbe ɖa fofo. Menyi dɔlélawoe anɔ wo hameame o. Wo ŋutilã matem alé dɔ. Menyi dɔléle ne ɖo na miaƒe ŋutilã o. Miewɔ nu vɔ̃ eye dɔlélewo va ƒo asa ɖo mi. Mido gbe ɖa. Azɔ mitrɔ va gbɔ. Miebia dɔyɔyɔ. Dɔyɔyɔ na ŋutilã. Dɔyɔyɔ na ŋutilã le dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe gbɔ. Agbenɔ Yesu. Yesu, mi dakpeno owe wale ike mi susui. Mi me bui be mi nyina ne o. Bere mi anchi. Yodo mi afanyigba. Yodo mi afetio. Nane mi agalere nti walea. Menyi mi aodedeo. Mi akpla me gedeo. Aibo. Agbenɔ Yesu.